Kani kedai ko All India Radio Shillong ka khubor ban puli da ilus atas im kini kilong kimat bukong sang jong ka khubor let jungo umunturang ba ka Megalia u konrad ke sangma bat kinong tre jong ka tanat transport bat Airports Authority of India ya ka katling swing baljek kumbashis paangot kinong ajing rap na Megalia kilanwa sinyang lajan sa klurtingka shaka Chief Minister's Relief Fund. But yakundo u Air Marshal R.D. Mathur, Air Officer Commanding ka Eastern Air Command, Jonka India, but u Air Force Chief ka Bangladesh, banang penklansyo, ya kecil lang hakikam yatari. U Menteri Rangba ke Megalia u Konrad Sangma rengkat bat kinong tre jong katanat Transport bat Airports Authority of India nin kasgi ke lalit pej ikakat linsun baljek kabadan hakirut nong jong katura. Hakani ka jinglet jongki ka sarkar jala kala rai ban IT no ikakat linsun shak Airports Authority of India AAI. Menteri Rangba Konrad Sangma ulong baka sarkar kadon ke jingkermen ba nla ban pilya yaki chopper bat kiwai de kilingsun nakani ke jaka sangit lingsun nakalyang kinong tre jong ka AAI kilong bakin persyang ban penyeso ya ka Baljek Airport bat kiwai de kikat lingsun jong kathan kumbashis paangot kinong a jinyarap na Megalia kilano sinyang lajan saw klurtingka siya ka Chief Minister's Relief Fund na kabanta ka jingshlay hapo ka jala layatho unong tray barangba jong ka office uminti rangba hakala screenplay. Yakani ka pisa npundan kam hakaba a jinyarap yikilanot kibalasya akta haka jingshlay ha West Garo Hills District kum hakaba thiyat yiki Musari ki Kot School ki Plakon bat ki Kumbor. Kajishlay ha West Garo Hills, but South West Garo Hills District ha unaitung baladem, kalawanra ya kijinyap jong sanwit kibriyo, na lor kaba pinjat pinju loru ya kijing don jing em jongki. Menteri Rangba ka Megalia u Konrad ke Sangma nin kasngi ulapan long ya kijinyalang bat barok ki Deputy Commissioner jong karilum Garo kinong tre jong ka National Rural Livelihood Mission NRLM bat jong ka tanat transport ha West Garo Hills Tura. Ha kijinyalang u Commissioner of Divisions jong karilum Garo Usampat Kumar ulayatu yo Menteri Rangba syapang kirukom trekam bat kiwai de kikam bakan thup ya kijinthaw ya kikan hun yarap ladi hakishnong hapo ka National Rural Livelihood Mission. Habakran syapang kejimpin kubol ya kikanthai Menteri Rangba ulabatha ikinong tray badai pet ya kani bakin pensung thu sya ya kipriyo syapang kejirap pisa ya kisang yarap ladi kejingmut bat jingtmu jong ka program. U Deputy Commissioner ka South West Garo Hills Ram Kumaru ula ajing tem ya ki jingtuklar halor ka jinglong jingman ka pule puti ha ka district bat ka jing pendan kam ya ka mobile app ban pet perman ya ki school bat ki khana school. Kum shibanta jong ka Fit India Movement ka balasdang hak arba khandai tarik unailar ka Tripura ru kalaya shimbanta lang hakani da ka bapen long pun tali ke program na ka banta ban pensung thu ya ki brio syapang ke jington kam ban kilan met bat penki penksar ya ka met ka ban penkhya krap ya ka met bat ya ka bor perkhat ru uno ay khubor jong All India Radio uyatho bakatnat Youth Affairs and Sports jong ka jala kala sedang penlong bun tali ke program habaro ki district bat subdivision. Menteri Rangba Biplap Kumar Dev uloong ba ki jingpen belin ban kilan met manlakasi kadai kalat ke babyang banyada na ki jingpang. Ha Manipur, Menteri Rangba N. Biren Singh ringkat bat Menteri Khana ke Sokar Pedeng bapet ikatanat Youth Affairs and Sports ukiren Rijiju kilalit jungo ya ka Chandal District Headquarter hakala sing play bat kila basya banyak biang ya ka Aspirational Districts Program balapen tray hapo ke district. Ka Chandal ka dekaway na kisispa khat neutali ki district jongkari ka balasya jit na kabanta ka ni ka program. Habayakran bekinong tok kubor hadin baladap kejing bisyad banyak ya kejing ya caprang jong ka program uri jiju ulong ba ka Sokar Pedeng kadon kejing angnut ban penkaladur bat kentir ya ka Chandal District bakan ya rengkat kedan kumkiwai ke district badang ya caprang jong kari.
Ulaong baka Chandal District kala Shajiat kumkaway na ki Aspirational District jong ka Manipur na marba kadang Saadin Shibun haki kampenray. Hendray hapo ki pra bat kandai benai baladem ka district kala pen-i ya ki jingkyo shaprang haki liang bapher. Kini argot kinoyalam kila pleru ya ka one-stop center bat sam a ya ki tendong air shet shakikat tu ka ningut kinongyo mentoy hapo ka Pradhan Mantri Ujwala Yojana. Kini kedai ka All India Radio Shillong ka bawan lam shapi ya ka kubor. Air Marshal R.D. Mathur, Air Officer Commanding-in-Chief ka Eastern Air Command jong ka Indian Air Force ubadangdan ha Bangladesh ha ka jinglit chungo basan sngi yaka nadu shitarik hadu santarik menta ubna ha kala si ublay ulalet yakando yaw Air Force Chief jong ka Bangladesh Marshal Masih Uz Zaman ha Dhaka. Kanya ka jinglit chungo chungu kanya ram banang penkhan shushu ya ka jinga day ha pedang ka India bat ka Bangladesh kamtam ha ka jinga trailang hakikam yadari. Ka khubor balapulait da ka Indian High Commission ha Dhaka ka ong bau Air Marshal unsalit chungo ru ya ka Bangladesh Air Force Academy bat kiwede ki jagat rekam jong ka Bangladesh Air Force. Kaseng Senshar National People's Party NPP hakala simple kalarai bantay ya ka museum kum kajing pensaanam sa burom ya speaker ba menshwa ka Lok Sabha upunno agitok sama nalor ka ba penyang ru ya umatdur jong hatura laong umenturang ba ka Meghalaya ukonrat ke sama. Ulaong bayaka kot shapang kajing im bat kasan perkhat jong uru ansapin mi hagasnem arajar arpaway. Upunno sangma ulalong UMP ba menshwa sa ka Lok Sabha natura lakatto ka nisnem bat ulaklat no hagasaw tarik ulber arajar khandri. Ulalong ru menshwa umenturang ba jong ka Meghalaya nadu kasnem shiajar khandais pa prapopra hadu shiajar khandais pa khandai po bat kum speaker ka Lok Sabha nadu kasnem shiajar khandais pa khandai po ndrio hadu shiajar khandais pa khandai po pra. Katanat Public Health Engineering PHE Northstone Division West Khasi Hills District ngin kasngi kalapun kut buram mi ki katto ka ningut ki brio ki balano senyang shaka Swachh Bharat Mission Gramin ha ka district kanya kalong kum shibanta jong ka jingra ke ya ka Swachh Prerak Day. Haba ajin kren ha ka program u Deputy Commissioner ka West Khasi Hills District ubat tilingwa ulakan tu ya ki brio jong ka district bakin kyar na ka babret nyut pathar bat ka balet shabar pathar sharut shakyar khanang ba anla ban penlong ya ka imlang saalang ka bakoj bakya. State Consultant ka SSBM uba MW Kharkongor ulayro ya ki brio jong ka district ki balapenle ya ki jingkhu jingsuba ha ki saudong jong ka shnong ka thao jong ki bat kintu ya ki bakin yai beteng banang lekhu ka district Swachh Bharat Mission kalapen kuburam ru ya rangba shnong kinong trai ka SBM bat kinong pathai kubor namar usenyang ba kalapen no shaka Swachh Bharat Mission Gramin hapo ka district. MLA Karanikor uba Pius Marwen hakala sinuble ulaple ya kajaka yang kali ka kudam kidukan pat kasurok hakasno potkro kabahab apo Karanikor Civil Subdivision Southwest Khasi Hills District habakren hakajalang uba Pius Marwen ulapen pa ya kajingkemen ba ulala ban play ya kini ki project ki blatmu na kabentaban kentiu ya kasno potkro kum ko model village hapo ka Special Central Assistance SCA jong border area Development Program BADP na marba kala shajit kum ka Nucleus Village. Uba Marwen ulakan tu ki brio bat ki borshinong bakenya trailang kanang bakashnong kanang yo shushu yaki kampenray. Ka district Swachh Bharat Mission Gramin jong ka West Jainta Hills District kala palat ban pendrekam ya ka Swachh Survekshan Gramin hajawai hakala singlay bala palat ya ka ne da ka Additional Deputy Commissioner jong ka West Jainta Hills District ikong RS Mana haka jingkren jong ilaong ba ka Swachh Survekshan Gramin SSG ka de ka way na ki project jong ka sarkar ka bapet ya ka jingkhut jingsuba bat ru kumnu ban pendon kam biang ya ki tiar kitar bam pendon kam shu kato ka kubor kalakut na ka All India Radio Shillong haka po prabajegi ni soba ka daily station na kabanta ki kubor kani ka de ka All India Radio Shillong.